30 March na tukandikithia for the next 30 days. Tharaka constituency ina target ya 80,400. So far tukuyujire twandikithitie nitumbite kwandikithia new voters 700 anto bambe ombethi nibo bombite kumira na wingi. Gakere no geta tayari bare na mutaratara kwandikithia anto bare na mawathe na barabata komba gwekinyitwo ni officers beto clerks, voter registration clerks ba kuthindo tundo bakiandikithagia anto bare bate komba kuthi bare bena mawathe no bathi meji yao bakabandikithia nao bena KEMS na tubatrinite wega. Kere manto magia system na ugeta system itina thina nanto batiga kuthoka kwibumeria system jeto ntuko twandikithitie ntuko jiere kuma Monday Tuesday no mde ni ntukia ithatu gote efilete they are perfect if I may say. Uga mtu wone utena kula kanona mtu ule ulengienda kuraithira waketho wa kulia ege system nitoko mo invite eje gituoni aria mashini jetu jia kwandikithia kula ile akeja tumuraithe tuoneketho alege system akethirwa ate kuke makosa ona no tumwandikithie ni ararombete anto kwibumire kwa winge mono myombethi nikenda bomba kuthoja kura bathura tongoria baraba kwenda na tukulomba anto bonde especially Genesis baraba na ibande bibiero baumire na winge bagwate kura kenda bakaomba ku exercise their democratic rights na tukuria ona tongoria beto bato support ku mobilize Genesis na ntubara bangi bonde batiyandikithitie baombe kuyandikithia kugwata kura kenda bakaomba ku participate gikithurano gia 2027 magechiga muga kya Tharaka ngiripotera Meru TV ritokambeta ndagara waiguna aciari ni boretwo gutigira bagutegerana bao na kuba mataro kagitene kakabari rutha runene mono gutigira batachitonithia kenda ndwache kemishi kana kuoja mimba cha mapema bobo ikuringana na James Kimathi uria ni mutongeria wa Beombethi acha kaunti ya Meru akiuga ni karikari kuoneka mono kagitene gakaritwo bagwita rutha runene tamburia mutugi wa Kiambi mwandiki wetu wa Nteto agutariria kuthaijiro skuru chikwingwa kire aciari betu turungame na ana betu kothura kuyana kwina mwana etete kuthaicha mbathi jeje na manto jo tuku ana babe bakarenja ibathithwe guidance and counseling ibachoke makaniseni kenda bagichoka skuru at least to avoid early pregnancy manto jama ndawa ya kulevya na nteto nyingi sana ikyo no tukuga atiri pado tule aciari itukariana betu bwega bagichoka skuru kenda tubakanya na ambo time ya kumba kuthoma ti ana bechoka skuru wigwa mwana na chokete na mimba ti mwana echoka skuru wigwire mwana atonya ke kunywa bangi makokin na into bibingi sana na itukaromba inyama pastors betu ibombe gwita ana baba kotho imakanisa mwanya aditobara beja kotho i Sunday school kana youth ibetwe bathithwe kamuchemanyo kenda at least badire mantu ja skuru na bonywa wega bukuthiro be chukuru kintu kinkenda kuga kuna vijana baba inge bakwenda itebi mwanya kirango ndiko bwera Meru na ntu betu ba North. This is the time egukeria vijana ala tukuga sauti kwa vijana na ndiko bwera Meru atiri itukona jatha iji kokure gokuthwa kwena France nyingi thira kwena mikasa ya monki kintu kirankenda kuria kiri department ya ile tetha na area kiri county government special programs ibokire tha iji kenda tomba gukiria Meru betu kenda nara Kenya tomba gukiria antu betu para bakathiriwa tomba ikuba facility ntombio bya kuria bya kunywa miringetiu na itanda na nyomba njega kenda antu bombe gukara maisha jamega tukitana mbere na Nteto hingi na jonyo guteka akari na atumiri barabara ya kuma St. Anne gwita Miomponi bachumiritie na kumeneria bonene mujumbe wao John Mutunga nikiria kuga miaka kenda kuma barabara yo kurugorwa ni uria wari rais wa Nthiguru Uhuru Kenyatta akote ndikithia kane kinya rionekeneria kujukua ria gwikira rami bakiaria akari baba ni bamenenete mubungi ojo nikiria bakuga nethiritwa kibama wira ne Jacob
kubathondekera barabara una gutebwo mbite kwithirwo akibathithiria Tapori Adams Muturia wa Thirinja agutariria. Kari kuma gicigombe gatigenewe cukuru ria barithia maandamano ne bakitheta ni kuthukanga kwa barabara Sentan kagayane miomponi barabara ria bakwene cukite Kinyamara kiboko kaitaka miaka 9. Oni kwera Mutunga atere tomwele kura cietu na roho safi atura kuma Sentan ni kamiomponi toekerwa lami sandi ya kunene na lami lakini bado mtu akiuma kinya kaene maende yaitokia ni bado te maende ya weta ndo bakoringa ndini kibiki. Shida yangu ni hii barabara haijatengenezwa na mtoto akikuwa mgonjwa kukinyesha, mtoto akikuwa mgonjwa hakuna venye utaweza mtoa nyumbani umpeleke hospitali. Na tunatumia hii barabara inakuwa na matope mingi, watoto wakigonjekea shule kama ile ya Uringu Girls, mtoto agonjeke shule usiku, hakuna venye atapelekwa hospitali. Kulingana na Karibaba barabara yo mbere kwithira ikirugura ni mutongori wa mugongo Muigai Kenyatta ende kuma kaitene ku barabara yo tomba kwithira kiritongwe atongori kuma gicombe gatigene us bakibatanire na kuria kwithira bakarire mantu yege barabara watu nyamo muntu agetha ateta matana tata kama tanetanda no ntu twende Mutunga ito mwendeta na getha atena wendo abatu no peo na mwankaru are imiaka 9 barabara ye kulonchwa no barabara yetu ni etethina ke baturira gukiakura we are asolas ukiakura ndakaire chetana bigibigi tetora bigibigi. Minister of Roads, where is our road? No nto kumenya mbete che barabara ite releaserwe. Where is our road? Tuero kethira yegwo kanete kwa that's all. Karibaba na ndini bamenerete mubungu agicumbe gatigene wes Dr. Mutunga nikiraba kuwa na kwithira barabara ino mbere kwithira ikiruguru contractor tomba kwithira yekinya na kwanje kubwithia barabara yu arana ndeba kumori omba kwithira kibwithia na pwena barabara ina mieri 9 kuma iko launcho ina miaka 9 kuma iko launcho President Kenyatta barabara batu turi wananchi turienda barabara waomba wakuja tutengenezee barabara tupate barabara mzuri wenye biashara wafanye biashara upate yani tuna access kila kitu hapa kwa ibara nini. Kiripotera Miro TV kuma gicigombe gatigene West Bitanda Muturia wa Thirinja. Karina tori ba matia doi na kinyabaria ani akiama ba kiboka water project kuma Kiango East Kembe Central ani bachumirite na mathiginjirene abakiromba thirikari ya Meru County kubaririkana na kubakundia roji bakiaria Karibaba na muthuro jo munene ni baugite nyonta ya roji ni tukite mpanga kiribontu baugite ni batwite twara kumubiria gitini gavana wa Meru mwakene John Girijiri 27 Tabura Murithi waba ataririti Matea ndoe, ilwa keborione, ilwa mpinda, ilwa modojene, ilwa kanyangine, na area yuchi onda itekinyeto eroe. Inarwetere. Nato ikereroi. Ikereroi. Nato tote kwendororia. Nato tote kwenda kurorerua. Atengabo ekira. Turenda ate towekira. Dine tuana miroi. Ondoro roba keboka roto sumbura myako 10 yondondre mumemba na registeran 2014 2007 na rai mtona roi rai ameteta kura ro ndreka weje romusi ni bokwetera thina mbesa ndandikinye thirikare ni wishughulikia tu kwazo laba na pale lakini thina ko iroi ndarenjestera nditete mbesa na ngavana ofisi ya ngavana yengiliera mando aya to yaroi yo to anjere kureka to atezuka nende rai to tena roi nya rai arenda ngwasi atiri to ateaneleru nimbi na mwanga to na sata beget to soga batwera ito mabu tseko dioro kamiunda ya to eti kawa to soga tore ando botiki mabu ndori ngavana re keda na ibaswa gerero kieto bato bitwera Morani oyo atoyo anjererio 207 na bato kinyara banjereri batirera ibaeria inya kinyara batu atotereta ka dirikare kanti kwanda toni nya bato tokasina torekana aswo na batu ikatokoromba tokoworo kwanda kura sieto kumanga bana na yame na tu iberwa kerero kieto
Watu kwenda ofisi na mero. Twatenda kuona ofisi na ngavana twaria batwe. Tugaiterwa ate. Tugerwa ngavana ngationeka. Batu irongoria tugoria kura yetu. Wananchi ningeneruta ngo. Batu matora goromba na gore. Batu tutakwenda gore renge. Niaromba kura. Batu torenda rorwa kiboka. Oro kwenda kura. Eya twegere. 207 twenda tukero tugekerwa roje ote mtoto wekaera tugaicomia kwenja roje mbeca cia twikathirira njirene hana betu batithomaga akuru betu bongo-inya kweria ikwaere thina no ntweta mutongi jomwe jutime kuganwa kuruga na inya na kweria bamo akaba kenga go inyanja bakera wakabate no theru ende ikwaga roje hana betu ibatho inya mono hana betu no batho inya mono ende batomba no ntoba mpara wata mutongi jomwe tomba inya kuruga sairo kere koga nkori atere turite 20 kuma 2007 tumbukite iroe enda kuona roe batu twitore matando ende tuteroe ninga nereta ntora nyinge eborione matando na kanyankine pinda weta kemeyo ende tuteroe oitokori atere bachimi wangabana okayo tomba kura renge ndewo kedo tabwedia mantwaro kebaka ta projectire okakuromba kura Nabwa kariba Nyaki West kuma gicigo mbunge kia North Imenti nibonanitie kurega kung'anirwo kwao kumania na kuthukanga kwa barabara untu bonekene kumeneria bonene MCA wetu rareu Kirimi Mubichi na thirikari ya kaunti ya Meru nontu bakurega kubathondekera barabara ya utaburia mutugi wa Kiambia gutwira aitheria ibarabara cietu ra tombete kuthirikwo tukithinika oivo ni kiriro giakwa ni antu bakathithi na antu asoba Nyaki West bonthe tung'ananue utuko na muthenya ene barabara ere jointete kuma kathithi wita chogo na ne othe mendondi ira tutumaira ni twikite thina mono ikaumira mutharankare kumira mwariama itukona njira ire ingi no thithetie ende connection cia barabara iu no remi kwithithia Mr. Kirima Mubisi Kirima itutega barabara yaji batyo tukona batyo tutumba gukara barabara ene china mitaro ere aja ne minge mono na jauni na ndi ngwetete cibitara ndare moigweta ndina nyaka muregi ne ndi andare moigweta no tubonda tegitau no tu bonda yumba gutonya mitaro ne uyuma kwa una ndi ngari njirene mbeterete ure kwambikia no twe kugonora no ngajukwe na tanda ure bajuka bwe mbere no ntu barabara ne ndokuburu ukejotegera mitaro eu ne minene ke kayadu kwero jiru jairau no ntu barabara na inya kwaramye kungwote twaramiretie utema ntu tuthithiretie ja manene ugwe oni ja Robert Mongera ndiuga atiri ndiuga nte kwenda barabara eje ekare gitare nene no ntu oni ntomba kwitherwa mbajetwe mbikagwa cibitari na gatanda ure twaikagwa mbere no ntu barabara ure ekinyetia antu ako na thina ira twene ndi mu biashara kwendia marigo ende ntuko na ru anteromba gwita no ntoba kwithirwa njira ore ithuki tutero marigo itotemete ende jatirona gwitira jena unjira na nde turioria tugeta kwenderia bao Mubichi batuo otutajaniritie jana batina aciari ko Mubichi Kirima gwaku ankwenda kwira atiri 2027 rimenyero kara gutwa kwija kathithi na no tungari no gurire nene tutino thuku mutano bainyo karibu ega ende wogire mandibuti ogurira no ogira antu ba Nyaki West batakuringire kura kana bakathithi aso mono kathithi uruga batakuringire kura kawojero igatu ndenda kumenyithia ri ndikiri muruithania kuma buri thina yonthe igwa turetere John Paul Mwirigi thina yonthe tukura antu ba Nyaki West ibwo bwa turetere no ntu baumarire bwinthe buragwata na njera nikenda bona gateka kaeneo bunge ka Nyaki West na ndi ndo bwira 2027
inya bwo kuringana no twaririra na rendikiri bororera inya kwenu ibwega 2027 twatirimana na ugwe mwije wambiriria gwakwa indi nandi nte kwenda wambirioni ambiria angi tutirimanire na mbere Urithiria unyo tugwikira gatanta kirinjeto chietu ngakuromboke bia mitambo na nkuruki wite na mbere na kuturumira kiri mitandao ya kinande ira ni YouTube na Facebook @Meru TV Kenya ritorako kambita Kathure Uamburugo.